Asyik ban kenjok tian yang pi bang adon kam pisah mentah adon kam bende gede kat tu kat ni tele iyo haba pidon kam mandi kum tate ni aku mena ko ha pihak ban penkiu sa silap kenang ba mengiru menginyo bentalang takum ni pi kelak tian wat mut yang abangan pai dian ya ke ega bangi ladap keran adap ngalah ya ko tang halak ta Hello, do on close ni mengurang kam. Hai ta. beli kau langsung pergi do kata ta Syang sekran. Ngamur aku ni pikir maam yang tu kabang ya keran. Syapang kajing dia ke kondang yang tu kala. oh hoi dai imat kalabam nut penban tu pisah Bahkan lek aku te omlong. Phone dia ka bangan wan sini. halo kong deng wan kalau sini sing jingkong wut penslam so Kong, pidon kam iyo pi pak wan kerke. Dah syong kan? katu kepisah syai pelabu empat yo kumno kumta la kata tayo empat yo haba empat ai jangan lek kumno wajib lek syrik haba ukraw lem di Islam rai kepisah ki breu ngantep sino nga haba empat ai te Ngate ngam nget ban empat yo la kata. lada pinget ru ngalada ong bang empat yo tang ba ngilada biak keran aduk mensyua ngan jait be ya katahi oh plas dang sakakran he menu bayalah wajib pensat syrik namar bang sung ketakli lada pisngo duk kata blai pemong aduk mensyua Mapa, wajib buatnya. Ya ki bam syongnya. tolak biar kai keren kum kelum PM kum no kale Hai, nginjere nak kum tu. tip syukan ngata am kwa syuban kenya ka kum ka bahaya namar bakala asmo meng palat Hai kan, ni kelayo men siam ayu tip kutu kebriu. ngate kum balaya keren khmat kapisa wat ban ya yap ru ngam salya Nasoya ha, ya kata kami silsilo jompi. toko ngarong nya nak syua ngam sawan pat Hai tu do. Ba haduk mentarung ngampat tip ha setang syapang jong imei be ipa namar ha kapor baki klaru ngampat tip ha Kalau kumne ginjo, imaging im syai dan nyung cipara, ndai tang nak tahu juga spa, siah praying no. nak em ba ka daw